Već 6 godina projekat pod nazivom Interakcija približava Srbiju svetu i obratno. Naime, reč je o Međunarodnom studentskom filmskom kampu iza kojeg stoji nezavisni filmski centar Filmart iz Požege, a koji okuplja studente filma i režije sa svih meridijana. I ove godine Interakcija je podržana od Ministarstva za kulturu kao projekat koji promoviše Srbiju kroz kratkometražne dokumentarce koji nastaju u okviru kampa. A neki od tih kratkih filmova, odnosno kratkih formata, osvojili su i nagradu na međunarodnom festivalu širom sveta. Po 6. put Interakcija Međunarodni studentski filmski kamp okupio je studente filma i režije iz celog sveta. Svečanim otvaranjem u Požegi tako je i započeo život ovogodišnjeg kampa koji povezuje mlade ljude sa svih meridijana, čiji je zadatak da za kratko vreme snime dokumentarne filmove. 27. očekujemo premijernu projekciju filmova u Požegi, dan kasnije u dvorani Kulturnog centra Beograda. Istovremeno ćemo realizovati neke dodatne sadržaje, da iskoristimo prisustvo studenta, da u okviru interfejsa prikažemo njihovu kulturu zemalja iz kojih dolaze učesnici kroz program Interscreen, da prikažemo njihove filmove, ali i nekih ljudi koji su obeležili ovu godinu kada je u pitanju dokumentarni film u Srbiji. Pre svega mislim na Milu Turajlić i film Cinema Komunisto, čija je projekcija planirana za 20. avgust u Kulturnom centru u Požegi, a i naravno i Čarna Radojičić i film Milena koji će biti ove godine prikazan. Tema ovogodišnjeg kampa je Art dijalog. Izvršni producent Interakcije Predrag Živković smatra da će to imati za posledicu da studenti iskažu svoju kreativnost, a Srbija ima neiscrpne izvore na ovu temu. Ova tema je jako inspirativna, pogotovo što se radi o jednom projektu koji radi sa izolovanim grupama. Dakle, koristi se umetnost i umetnička sredstva izražavanja u pokušaju resocijalizacije nekih, kažem, grupa ljudi sa margine. Vrlo važno da su u pitanju ljudi kojima umetnost nije profesija, dakle, koji su i pored toga odabrali umetnost kao način izražavanja, kao mogućnost da se vrate sa margine u neke glavne tokove društva. I mislim da je iz tog razloga jako bitno da se i putem filma ovaj projekat nekako još više istakne, da tako kažem. Nakon svečanog otvaranja studenti već narednog dana započinju sa traganjem za inspiracijom, a već za nedelju dana će ući i u proces montaže. Na osnovu dosadašnjeg iskustva iz prethodnih godina, Interakcija je uprkos kratkom vremenu uspela da mlade ljude motiviše da se okušaju u tom neobičnom izazovu. Pored toga stiču i iskustvo u radu sa ljudima sa kojima su se upoznali tek po dolasku u Beograd, odnosno u mesta u kojima će snimati dokumentarne filmove.